Hani kesengi kumu emali jong 17 North Long Constituency. Ngasode namar ngan susngap kanumlong. Kan spen bon, kan spen mi bon ki jengkeli. Hoi walada ngadon apo kaseng VUP. Ngangit ba kaseng VUP kan sautu ya kei kanong rim kabanga ngadon. Kabanga deban keren nganumla ban susngap. Namar kan pen mi bon ki jengkeli kamta mahboi dei bakani ki jengrai jong ki kertong kiban mi khamat lem nak bantani election MDC kaban salong kawai gede na po 19 Jau constituency bar kawai gede na po Mukhar Penthor constituency tengah lum khanang ini gejalang namar kalami geje keren bakumno bai ba strong kharjana ngaboromi ide blaya trairingkat lemaki por ke balet no hadu menta ngamdor keke ke bolong personally but what ya i dichen rumo i dansel ngamdon ga no bolong personally lani ba arden lani gaseng VP bro ko wingi don lang kaju ndrei kapan kan mau nga ba maki ki ka badai ka bayong ngaso ba de ban ong ka bayong ka bali ade ban ong ka bali lengom ta ngandu thia ten mar ta daw ngalalum ni ke jalang ni ngi ringkat ki members ki badai ki unit of fair jongka constituency namar ngam kwa ban sui no lendet yaki kidona pareng ke jeng krumar jemut kidona pareng ke jeng keli pertho ngamnang ban keli ngamnang ban jubab namar ko mengitip lang baro ba ya ka kerteng jong laingut ka badai ka kerteng jong i ba babet nang ta i ba strong bar kumju i ba Nixon ngala recommend nakani ka 19 Jau constituency ka recommendation jong akarong ba clear ngam simla recommend ya ka kerteng bagi ban yo be Mr. A na Mr. B dengan recommend pat ya ka procedure ka ba state election committee kadai ban rai barkarai kadai banong kabahatam barkabadaitam khama konomi kono kajing sanul ani kaje pher jumut hapreng jongi parano yalam bari ka kerteng jongi ba Elias Susngi ngala recommend ang haju por napo ka Mukhar Penthor constituency namar ka Mukhar Penthor constituency barka Jiau Moprem constituency kini ki artali ki MDC kia kata lang barka 17 North Long constituency kata lengi pai ke MDC terengi pai ke mali pat ke Moprem ke Mukhar ke bangami khmat amata Mukhar Jiau bar kumju ke Penthor kajing lum ke jongai ni ka meeting kabdi mo ko bane persya ela ke jong kaseng ken sotu namar ka pratrik ngako an pensyai biang ni para members ngako an pensyai biang ya ki pai ba ka pratrik kadi ke singi ke balakot ke state executive committee ke bangar ngadon lang kesan lami kerteng te por la summit lembaga state election committee saka SEC kabri state executive committee ba yagni ki kerteng kila recommend naga banta bakin long kita ki kertong ten la pulih ya ta ya ka kerteng hakasi pratri ka bolong ka SEC ka ba ngar ngadonang kami kersan ke kerteng ke boong napo Jiau kabri dichen belaya direct spok ka state election committee khamon lembaga recommendation jong aku memali but kumju iba strong pat iba apply na po Jiau kami pat na po Mukhar Penthor te kalong dak jingkeli bahe ngiso lingo ngiso kendit mdi tamanga ki pai ba nok sok jong constituency ki ba ye jupra ki keli barkiong imat kani ka kam junu emali ubla recommend ni kerteng ke jongki ngangan dei we to emali renga ong ya parti so burom ya burom lang markeliang namar ngidon tang sangut Idora sawut yaktu ki constituency ki bamdon ki representative lesi ki MDC ki amali to kadai hi da jing start jong state election committee jong central bangin sim bangin rai yaki candidate nrai kham tam bahini ki constituency badon ki representative subha burum simlam ki jing ai jumur ki jong ki khram ngindon kata jing sulong trai ngindon ki jing clear bangin pendap ban beteng ya ta mission tianrai kalong kadak ka jing keli bat kalong ka jing kendit kaba hakasi pratrik kami kerteng ji ba strong ibang burom i rekat iba dichen ngamdor ke ibang personally hendrai ngahaban keren mga solong try yani constituency kabang lami khmat khanyo tur kisnem ars term kumu MDC bat ar term manta kumu emali kumu nganum keren kumu nganum tip ngan kham tip khamba mga hendrai kamut ba ada kadon ta consultation nata ngidon ke jingi mer jemut ke je keren klempep ekonomi kini kiki ibaro kani gade ke jingi alat jong ka SEC ke jing nyo ben yang aku memali ke jing long underestimate bar ka pratrik ke bagi penmai kerteng ngala persya hapreng ke central meeting hapreng ka state executive committee
meeting ke bagi donang haju opo bagi donang hata ke meeting bat ngala persya ngakrem thok ngala persya bat ngala o bangam priang ya kani karai ini ke jumlah lendet jong ka state election committee bat ka state executive committee tede lor tanung rim katari pratrik te sipotrik sing sonde ngapa ka message syaka state executive committee lembaga WhatsApp group ba kharwai tarik nai pat rai isi na ka banta ka jiao bar ka mu prem oi nam ta ka jiao mu prem par ka mu khar panthor burom lem wanung pat rai ni song ni perkhat ni phli jumut khana mu nom bakla kata ka dei sipotrik ngapa ka message bar kharwai tarik kisim mi kharai pat lendet nanga tikum nung dok kunung sulung lingo atau kim dong kamu inga atau kim dong kamu yakini ki para members banyak train nak banta kejuk katong kei kadau bagi hab anong lendet tedin takadau ko bagi members sukan syai tang sisian ki wan ra ni kerteng bat kirai bat ki pen scam ru ta singi bat ngango ombang hamdan banta bak ni karai dia mar takadau wan selum ini ke meeting dia mako mele persya ke parti ke bang ami kemar ke parti ke bang ada ban rai mako ban rung si parti ke bang ko ban misu stang da don kidau kata kaya da koi hab api kapor di dehlor tanong rim halum ini ke jalang ban pensyai yagi members ngakhamio ro ban sim resolution nomor kidon ki belong siteng sawai nomor ngaban sim karai ke jing start mangam ko ban don ke jing pat ke jing pra nomor kapor kam sasyu ke stit ke jungi banaya pat ko muja ban rio henry ngako ban ong tani kawai ban pensotu ik pra members ban bel ya confident jokin kersan balang ngadon position no haruling ngadon parti ngadon independent kei balik ke boyong bat kei kebangan kongo bangang yes man kadai tang yo blai ba em marwai om ye ki baro ti tai bang squat pen pau nak leo jo